back. Arubaka ko na dito ni Anna Tabani. Good day po. Greet ko nga po Agijayag birthday na bigat. The Warwin and Marvin Padol, Camilo Marcos, Ken Falcon Ibereta. Tisan Formin Kawain City. Salamat po. And ni Lacey. Kunam to. Hello Sir June. And Ading John Mark. Watching from Hong Kong. Ni Lacey. Kunam kumam. And Sikapay. Mga idol, pabati naman dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Regards sa inyo, June and John Mark from Alberto Cayabo Jr. And kuna ni Zeth Baligod na Bagamalam. Kanaman ni Eliza Iniego. Magandang tanghali mga idol. Pa-shoutout sa mga... pa-shoutout nga sa mama ko pala. Na si Librada Iniego at ang aking papa na si Rogelio Iniego na nakikinig ngayon. And Cecilia Pascua, ako na hypo-greet ko lang mga anak ko sa Isabela, sina Marvin at Gerald Vea. Love ko kayo mga anak ko. Sorry mga anak, lalo na sa iyo Marvin ko na naman. Oh, datangay. Okay, ag-miss ko ni Kabsat Alice, win na Ma'am Alice, ngayon kumapaling ng sumpatan tak Facebook Live tangarot. Kaya kunan na to ay sagutan nyo man nila kay ko Junior nga nagkasangay di May 14, happy 50th birthday. Saan kumbuhat nga minan amang ngag, tigretings ko, text line na po, tatay ko pala ang damdamo nga nabasa Kabsat Alice. Sikatihang nga dumdum ngag. Nagbayag ko nga nabasa datan. Actually, gabot si kadakiti, umunang kadakiti nag-text so nga nabasa. I'm sure of that. Turay i-review to the jay replay. Anyway, once again, belated happy birthday kini lakay mo. Kahit ko na ni Kabsat Cathy Cabal Salvador. Hello Kabsat June and ading Balong JM watching here in Hilaw, Hawaii. Ayan. Keep safe Kabsat Cathy. And more TikToks to go. To come. Idol kablaw man amin yung dingag. Dito ilapas kung na nagtoy. Para guys, Jeff Pitaka. Ay, nabayag nga panahon datan. Hello, happy viewing from Davao Region. Wow, makapalagip kung saan ako dimakol. Ano naman, ni Rose Love William. Gandang hapon mga idol sa Pogi. Pabati naman po. Ano? Idol nga Pogi kung nagayang. Pabati naman po. The Gigi Lanusa, Daisy Lanusa na hikinig sa inyo kada linggo. Ken Kagawad Benang Lanusa, ken pabati nga po Ajay Karupami dito sa San Ambrosio. Ang adanan it's me, Mark Lanusa. Pakikanta man dito sa Bon Idol po, Pogi. Salamat. Ayan. And ni Ipag Mardia pat is watching. Hello, good afternoon. Kata kayo amin dito Buena Vista. Ayan ni classmate ko nga, ni ka-roommate ko din nga Doming Mayo is watching. Kaya ko naman ni Michael Sinaban, good PM idol, kabla ko man ni uncle ko nga Palapsi Titabaco. Palapsi man na. Dito ay San Luis, Jing Bongolan, para kayo samahan dyan, Uncle Berting. It's me, Mike Kililing. Ayan, may ka-27 nga request at Uncle Berting is nga really hard. Hello to Ma'am Rowen Rhea. She's watching, and to kumpare Alan Harlem Fernandez is watching. Ayan. Okay, para kata kayo amin na po. The song Uncle Berting as requested. Parbangon no agrein, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agi wayway itinuangin. Nagagad ni Uncle Berting, natari pakong iti dingwen, paguridanan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaw daw lata sumalog, uray makasinit pa iti pudut. Nakarat kadlata, uray dasag banit na, agpastor no ang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti maleman, tati kayak narumang ay panagbiyagen. Nalpas ti raraapan, agbirok man ti panggadanan, alatino ta dandanin ba nagaapitan. Ngemapay tanaliday, taabagam nalpay, idi na amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisem, napampakit di nakiinuman, game ko na sumulit na kanto nag-scrapping. Sumarono ang panagtatalon, rep ken sikakat ngin maton, doble pa'y presyo, matem di abono. Awang pa'y katitanong regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon.
ket di nan san masakan tadim makalan ti pamilyan tatay baro ng agbasbasa ket ng asawa nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse dita gem na nga kunam tay may sanga ektarya Nyang arod kasta ni ang kalbarte sala sumangpet no ti waleman anyang narigat di matlaro mang ayem at ang apo ko ni ang kalbarte isupayan at papagatasen ala tiro madlawalo makayem at may sa amalam nakita ni ang kalbarte nakatugaw akap-kape nakamulang awanan iti matalon in amin analakon awang paket ken kwan at mang taripaton parbangon di agriin na panagukot iti kamutin idi sumangpat si malibukag ni ang kalbarte dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita dakal nagbaliwam dagiti anak na iti kinagagat imadaken kuwana at tan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting nyang atat ugrana nyangata kasta ni Uncle Berting sala sumangpat nuti malemen pindaen anak na apasyaren nalako ng dagdagana tapi nagpaagal na gimitan mansyonan iti balay na sika ngay karuba ambum kag isuna ni Uncle Berting tatantay isuna ket aramidan nati amin karatay nga anak na agsubalit tay kumbangat ken kuana agsubalit tay kumbangat ken kuana ngarod karuba 14 minutos akalpasan iti alas 2 ni malam. Okay, we're back. Kung ano dito eh. Medyo banking sa dito'y boses sa dito'y. Wait. Malakat. Okay, kablaawa man manong June. Iti isabilin ako organization Abu Dhabi chapter. Agbiag. Iti IA. Kung na agbiag. FTD mabuhay kayong mga idol. It is coming from Kimat of Abu Dhabi of United Arab Emirates. Kung kuman. Yes. And ni pare Kabsat Gayam Dominador Mayo. Kung na watching from Alicia Gayam, Idol June and pare ating JM Pasha Orman. Kinibayo ko nga Max Navua nag-birthday idi kalman. Dagiti kadwak ditoy gawa kubo ni Ruben Bravo ni pare Doming Romero. Inaanak ko nakagawad Agos Romero at Presley Zamora kaya nagito'y kapamilya ka tayo man sisiwit mga idol iwas virus agyaman kan ingat tayo always ayan nakantatatayan gayam dajay sisiwit earlier okay nga rod going back to the other messages kung na dito hello mga idol, kamusta na yung bag nga malam yo tay gold digger man nga agpaiso sa kayam manan ni Clyde Marquez dito La Trinidad Benguet. Salamat mga idol. And here's another one na yung bag mga aldaw mga idol pa-request man dajay sunata nga nalabaga nga pato kan Jeman Buksit nga awan babain na idol kablaawak man ni nanang kini lovely nga agkaapaan idol. Thanks a lot ay ikamti mo ko tatano malpas at ang apatan. And may sapay guro ka dati tumutawag mo na okay idol kablaawa man dagayam ko kung ano siguro Mary Anna Alcaraz, then my only one Chari Enries request po ng Lason mong halik with Ilocano version. Thanks, idol. From 8159. Apo, adula una yan nga
dedications. Ayan. And let me give you some more. Okay, madikadwak ito yung manapanan na. Okay. Idol kablawan mampay kasinsing ko nga ni Yuan alias nga agkasangay tata nga aldaw can request man di kanta nga happy birthday from Eugenio and Balico family from Malasin, Burgos. Okay. Kita with the greetings and this time may samang pa nga okay, may sabi nga po nga greetings coming from Idol Jairo. Kuna na Giro? Okay, kuna na good afternoon to Ophelia, Carlo, Mikey nga, Rona, Mario, Angelo, Tenlan, Barangay Bangag, Ilagan City. Once again from Idol Jairo. Ayan, good afternoon na po katakita amin. And may saman tata nga sonata. Apo, mo di kadwa kon. Ito'y kaputawan ni Suna, kumansunak pa lang, isulok pa lang. Nabayagan biyak kuwa di tan nagkita, aldaw ken rabi iya paspasungaden ka. Jakun mas baalan tuy iliw ku ken kasumang pet kakadin patgek asan yata pemanaw kalatan na di kan nagpakada napanam alugar di kapay imbaga nuwan yak ginurang nga inaramid ko adi mo kinaya ken di ka ginusto nuiti mo malem ketsak tayag may maysa si papan ni midak ti abay jay tawa nuwada lumabas salsalud suden kangem ti ayan mo biyag ko di damet ibaga no siyak tut pumusay ket siyak tay sumina dawatek o biyag ko sumangpet kanto kuma may muntu kita enti nagbanagan na di inay ayat mo nga inka inulila ket siyak tay at may maysa si papan ni midak ti abay jay tawa ngem ti ayan lumabas salsalud suden ka ngem ti ayan mo biyak ko di damet ibaga no siyak tut pumusay ket siyak tay sumina dawatek o biyak ko sumangpet kanto kuma tau may muntu kita enti nagbanagan na di inay ayat mo nga inka inulila Idol, pabati man ni tatang ko, Resty Reyes, birthday na tata, ni bayaw ko Jackson, Bayubay at si ate ko Christina Bayubay, yung nanay ko Dory Reyes, asawa ko Teresa at yung bunso namin na nagluluto Christoph Reyes. Thanks Idol, it's me, Junior Reyes. Yes, good afternoon and nawatiwat pa iti oras. Oy, nagmati bumal siya na yapon.
And dagiti pa ito tumang apo nga pangablaaw yo. Wan, ni Kuya Charlie Samson. Mac, pabati daw si Papa Carlos Lito Samson at si Mama Feli Rodriguez Samson and Samson family from Florida Blanca, Pampanga. Nakikinig ng live. Ayan, good afternoon sa inyong lahat dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Yes, pag-greet nga po kami dito, MBA, mga magulang ko, habang nakikinig sa inyo, pakiplay po ng Sitsiwot. Sitsiwot. Hindi naman din pag-ano sa sino. Okay, kablaawa man, dagito'y tambay dito. Ayan, may ito'y San Fermin, nga ni Jeff, Itong, Jojo, Eric, Dagol, Jonathan, ken Jemius da, nga ni Idang, kan request na dito tungang perting. Salamat mga idol! From Noemi, Buraga. One idol pakablaman ni Mamak Vilma Bogarin, Sierra. Agraramid manan nagpipintas apaso ken ni John Rex nga han nga mapanawan masetas na. Nagaduuna ito'y rang ayan. Ano? Thank you. And hello to the Charity Lianas. Hello from Porterville, California. Kunana. Okay, good afternoon, Kapsa Charity. Ayan, ginana kapay pasit ang bumi nga nagapuka iti Judy. 16-hour Judy. Ayan, good afternoon. Kunan to Idol Greet Command. Digito'y adda dito'y Balaymi. Idol Isuda Ariana. Ngamang mangan. Timangga kanta Genesis nga my father Jeff T. Jeffrey nga tada ito'y. Siguro. Evera, ken ni Mother Nesita Sanchez. Belated happy birthday to my darling Gerald. Evera, request song kumanong agnanayon kang ayatan. Greetings coming from Roan Duarte. Thank you so much. And ni Kapsat Alvin Claraval. Good afternoon, De La Cruz. Alvin Claraval, De La Cruz. Nembagal daw kayo. Kuya Jun ken Kuya GM Kablakwan Tila Buton family dito sa San Jose Crino Isabela. Ni Inang ko Helen, Tita Elsie, Tito Jude, at Auntie Ellen, Tito Arnel, ni Mian, ni Rhea, ni Tatang ko ken ni Kiz. What's this? Kizel or what? Nga kanayan nga agdungdungag ti stasyon nyo request jay. Teacher Love. Hindi kita nga launa iti talaga nga mas requested song tatan. Hindi kita Teacher Love. Agor ka tayo diba sakti. Pa-shout out sa mama ko na nakahiga ngayon sa malapit sa baboyan namin. Apo niya ang angutan. Sinudaytan. Literal na shout out yun ha. Okay, na pag nawala mo Kapsat from Dennis Cardenas. Nga rod, as requested. Ni Kapitan siguro ata. Dennis Cardenas. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can't take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you helped me last night,
'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teacher love. La da 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 da. Please, 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 teacher love. Where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love. Bring her back home to me. 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 Agsabli kami, Karawa!